Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Medtem ko ruski veter prinaša neusmiljeno zimo, se v undergrundu tresajo strune in membrane počasnih vdihov trojica Ambra. V torek, okoli 10 zjutraj na Afterju Radia Študent.